IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Nagsakan ti Governor Falque po ito Ilocos Norte gabukat takaraman ba iti 2026 Philippine Travel Bucket List Challenge iti dahito yung tawin. Tiya po ket nakaala iti top 10 iti Travel Bucket List Challenge so dagapula ang manarimanan tinda pratsirana iti panagsagbat ng turista iti reto summer vacation iti nakatulistahan o mula iti Batanes Island and Lito Palawan. Ikatlo, Baguio City, Boracay, Bohol, Siargao, Pamigin, Siquijor, Vigan, Pagudpud, Sagada, Lake Pinatubo, Candunga Peak, Taramuan, Caraga, Valer, Palaguas Island, Inatiwan and Santa River, Coron, Seven Falls, Mount Apu, Awasan Falls, 100 Islands, Aliaw Cave, Lagpay Lagoon, Lake Cebu, Limawas Island, Kitipik Beach, Sorsogon. Ito may pila nga pagpasyaran, ito na itong matawin, kit number 10, iti po rekomendasyon para sa iti 2026 Philippine Travel Bucket List Challenge. Balakit na ito nakalapas na lawas, in Bagati Mayor, arak binamirito, ang manarimayan, hindi ko sa iti posible nga panagsanggo yung turista, iti reto yung summer vacation. Idol Dennis Salitio, Patap, IFM.